زهرا خملا خویا کوبانی گرید ده. بجوشا داکو ام سازو دنگی وی ببهیزن. زهرا برکل کچکا 38 سالیه و نابینایه. لاجد يا جود كارو شمتك هذا خنخارو لگونده شیرانه کوبانی او خوشکا خو فاطمه کو او جی نابینایه دجین. جبوها باليك ويناني ام دو کس ناستمدار اجی خاک کمیجی هیا هر دیجی جاوی خودم نابینن ام او یبخوا يعني موسیقی و استرانان او خبر ناده خبردان من قال كي تيدا هي وكسيد مالي داجي ام حفت كاتشك بون لو جدد بون او نحر دي زوجين يك در كاتشو اوروبا ويك جي جيراني منا يعني لما لا خويا كاتشك جي زوجان حركسك ام جينا حر دي مالي دانا يعني ام عيشات خود كن وشكوش خديرو يعني مش ربو او ستراني شوان فارور قرتن واز لسر مخافير كيرو يعني بيتر از تبي ايه جنيه از هو بمجي عايشة شان مثلا ايه افيني هني كي فارس بابي فراز مراكرن بس اما شوان فارور يعني از كان مشترى بيجم يعني دوري تشال بينجا ستران مراكر يعني دنگ و آواز نوی سینور مالی در باز دکن. و دوستو مروین وی لیدجوینن. جارکی وان بخورا دبی ناف کلو خمان. دلال جارک دنجی وان کیف خوش دکه. وش تبستينه ليه واخلق ليلك كبرنا به جستران نتوی حس دکه بریا موزیکی را دخوازه استنگداری خواه پوچ بکه. خازم يعني هين بيتر استرانا بربكم مثلا جمخوا را مقاسيتا تشيكم الجمخوا موزيكي هين بيتر إنها قشتر لي بدم كوم لدورا متشي ببناس كوما تشيكم إشتا يعني مش بري دوجي مرقا مش تشكيا مدا كمقابا استراني شبان پرور قداري كر يعني هيفيا من كو از روجا كي خب شبان پرور گينم خونا زهرا او کو کس لی خودی درکوه و دواری هنری ده پیش بکوه. آي دلال ديرا كتم لبادي دداوی ده لگور دا خواسا فاطمه سینانوژی گوت. ولا مقول شبوك ابني ورد شوتي لا 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 البرابي لا 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 البرابي لا رنگین شر